Salibonani babukeli balaleli namhla ngihamba lo Queen Phiri. yebo yes mina ngobongiwe Mntambo and singababalisi benu besindebele ngithi Queen uzizwa njani namuhla? Ngizizwa ngithabile. Yeah, kuyabongeka lokho, uzizwa njani wena? Mina ngizizwa ngilamadlabuzane. Wow. Umdlalo esiwudlalayo namuhla ngokuthi ozaphosela ibala lesikhiwa uzathengela omunye iKFC. Yebo. Nangu uthi shuwa ngicela isindebele. Aya, isizwe sibili isikhiwa ngezwa kuthiwa shuwa yisikhiwa. Oh, ibala lesikhiwa uthi KFC. Uthini ngalokho engithe kasikwenze Queen, cabangani ngakho? Ngibona kuyinto enhle kakhulu. Angisho? Yes. Yeah. Into esihlala sikhuluma nje nxa sizixoxela lapha sithi siyakuthanda ukuphosela amabala esikhiwa la nxa silalo ibala lesindebele uthola umuntu enjani? Yebo. Phosela ibala lesikhiwa. And I think yinto yabo? Yeah. Yebo esekwenza nsuku zonke. Yikho sibili, yikho zathola umuntu esithi uyabona kuma relationships, hey, khuluma ukuthi ethandweni, endabeni zamathi zothando. Angithi likhona phela ibala lakhona. Yebo. So indaba zothando Sithini ngazo? Zimnandi. Ngiziqalisa. Kanjani? Ngiziqalisa. Siyaphambili. Kodwa usuka kuthini? Ziyazi. Hayi angazi ukuthi kusuka kuthini. Ngoba lama ngizwisisi ngoba angizwisisi. Ekuqaliseni ke uyabuzibuza ukuthi kanti umuntu lo kuyini vele kwena kumenza ukuthi abe yedwa. Umuntu lo ulungile lo. Exactly. Ngemva kwesikhathi uqala ubona yikho kube kumenza abe yedwa. Kuwe uhamba njani kwezothando? Hayi iqiniso uhambi kahle. Ngiyakhalisa. Uthi ngikhala. Ungakhala? Ngoba haya kuyatholakala. Impilo? Yeah. Njalo. Ngemva kwesikhathi uyathola ukuthi uzazibona sohamba kahle. Kodwa inkinga yini kahle? Inkinga imali. Okay, ngiyazikhumela mina ngedwa. Yimi. Lapho ile inkinga khona ethandweni zindaba zemali. Inkinga unibona kuyini? Inkinga yini? Hayi, inkinga imali. Inkinga imali bethuna, inkinga imali, yasidinga imali, silondolozeni, sifuna ukuyikhulisa. Manje konke nje lezothando uzazibona zisibalula nje empilweni yakho. Kanjobeni? Bekukuhle ukukhuluma lani. Bekumnandi sibili, sizathi kulibona kwelizayo.